Әйдәгез әле көчле алгышлар белән Гөлнара Габидуллинаның үзен чакырыйк әле. Киләле Гөлнара. Шулай итеп җәмәгать, безнең әйдә өйләнешик тапшыруы ахырына да якынлашты. Хәзер инде менә кульминацион сорау бирәсе килә сиңа. Кайсы егет күңелеңне әсир итте? Кайсын сайлыйсың? Зөлфәт, бу бик авыр сорау булды бит. Беләм, җиңел түгел икән. Бөтенесе дә бик шәп егет. Күңелемә бик якын. Барсын да сайлыйм. Вот 21-нче гасыр кызлары дигән, барсын да сайлыйм ди. Күңелең иркен булгач, барсын да сайла, Гөлнара. Альфред Якшинбетов кие, Альфия Хажиахметова сүзләренә бергә булыйк. Işraştırdı bizini Xuday, ömrünün yazılarında müldüremedin kız yaşı, sağışlı gözlerinde. Elle yağmur, elle karma, suğula bitlerime, eyde bir gelisen gitem dünyanın şitlerine. Elle yağmur, elle karma, suğula bitlerime, eyde bir gelisen gitem dünyanın şitlerine. Kanatım ışışta, köklerge diye gitip rahmet eydik bizi yazmışka, yaşatken üçün suyup. Elle yağmur, elle karma, suğula bitlerime, eyde birge disen gitem dünyanın şitlerine. Elle yağmur, elle karma, suğula bitlerime, eyde birge disen gitem dünyanın şitlerine. Tengdaş, üzülüp kütken şakta sanduaş bulup sayrarımın bağırım senin hakta. Elle yağmur, elle karma, suğula bitlerime, eyde birge disen gitem dünyanın şitlerine.